njemu, ako bolji, od mog prijatelja Selmira iz agencije Fortuna. Moje ime je Selmir Hidović i ja sam turistički vodič za Mostar i za regiju Hercegovine zadnje 22 godine i zadnje 22 godine radim za agenciju Fortuna Tours iz Mostara. Ovo je, znači, naš najpoznatiji spomenik kulturne baštine zbog čega se ljudi odlučuju da dođu ovdje. On naravno nije jedini, ali kad ih privučemo sa ovako nečim, onda se odluče da ostanu više jer vide i ostalo šta ima vidjeti ovdje i onda odlučuju se da ostaju 2, 3 i više dana. Tako da ovo prerasta iz onog jednodnevnog turizma, ovo prerasta na višednevni turizam, ono što je cilj svakog turističkog grada. To se može vidjeti i po broju hotela i motela i apartmana, tako dalje. Znači, ono što je najvažnije, znači stari most prvi put je izgrađen 1566. godine, izgradio ga je Neimar, odnosno arhitekt Hajrudin. Na zahtjev ljudi iz Mostara, sultan Sulejman je poslao svog najboljeg arhitekta, Hajrudina. Zapravo najbolji arhitekt je bio Sinan, najpoznatiji arhitekt u osmanskom periodu, a i on je imao svoje učenike. I on je svoje učenike slao po Osmanskom carstvu da oni prave neke građevine. Tako je poslao jednog od svojih učenika koji se zvao Hajrudin ovdje u Mostar da on napravi za ljude iz Mostara bolji i čvršći most. Zašto bolji i čvršći? Zato što je na ovom mjestu bio most. Samo je tu bio drveni most na lance. Lančani most. I bilo je jako nesigurno prijeći kod njega jer se taj most ljuljao. Ovako, metar lijevo, metar desno. Jako nesigurno. I rad toga je Hajrudin došao ovdje, napravi za ljude iz Mostara bolji i čvršći most. Kad je on došao ovdje, on nije znao kakav će most napraviti. Samo je znao da ga mora napraviti na ovom mjestu. Jer je ovo najuži dio kanjona rijeke Neretve. Kad je počeo izgradnju mosta, Hajrudin je sve zapisivao i vodio evidenciju. Koji je materijal koristio, koliko je materijala koristio, koliko je ljudi ranjeno ili poginulo tokom izgradnje mosta. Napravio je skice i napravio je arhitektonsko čudo. I dan danas jednolučni kameni most i luk ovih proporcija, bez betona unutra, bez željeza unutra, znači samo kamen, smatra se arhitektonskim čudom. Možete zamisliti da je to neko uradio prije skoro 500 godina. Ovaj most je skoro 30 metara dužine, 4,4 je širina i 21 metar je visina. S obje strane mosta nalaze se kule. Kula sa desne strane zove se Halebija. 3 gornja sprata su bile stražarnice, a donji sprat zatvor. Bio je jedan kapetan koji se prizivao Haleb i on je tu stavljao zatvorenike. I po njegovom prezimenu Haleb, mi smo tu nazvali kulu Halebija. Kula sa desne strane zove se Tara. Sada je tu muzej, a bilo je skladište oružja, municije i baruta. Zidovi obje kule su 3 metra debeli. Znači, obje kule imaju 3 metra debele, naravno, kamene zidove. I vidiš, obje kule su polukružnog oblika, radi odbrambene funkcije okrenute su jedna prema drugoj. Ovaj most je u potpunosti srušen i pao je u rijeku Neretvu 9.11.1993. godine, 10.16 ujutro. 2 godine nakon rata, 1997. godine, mi smo organizovali izvlačenje kamena starog mosta iz rijeke Neretve, originalno kamena. Jer je prvo bila ideja da se iskoristi isti kamen za rekonstrukciju. Ali kad smo izvukli taj kamen, vidjeli smo da ga je nemoguće iskoristiti jer je on bio uništen od granata, metaka, gelera, plus stajao je u vodi 4 godine. Od 1993. do 1997. i voda ga je dodatno uništila. Znači nismo imali kamen, ali otišli smo na isti kamenolom, iskopali potpuno isti kamen gdje je Hajrudin iskopao svoj kamen prije 500 godina. Taj kamenolom koji je danas aktivan kamenolom nalazi se 5 km južno od Mostara. 2003. godine počeli smo rekonstrukciju mosta i završili naredne 2004. godine. Sada je stari most, kule i stari dio grada izgleda u potpunosti isto kao što je izgledao prije rata. 2005. godine uvršteni smo u UNESCO-vu listu zaštite kulturne baštine. Sad je cijelo ovo područje pod zaštitom UNESCO-a.